Urukan kwenda uchokiria nkatho JSC ya Kenya nuntu bwa kugura Martha Koome na mbuinya. Congratulations to Martha Koome for making it all this far. In fact ku mantujaja kuonania women, they can make it or they can even do better. Na so inkuanji kinya parliament mantujaja Martha Koome yaba kinyira buru kinyabo bamukurukie nuntu this is the first time tukethirwa such a high post and na one of the arm of governments ikarirwa ni a lady na kuku kaithira buruntu bunene muno na gwakurigarania nuntu the way women do things sometimes ibabwitha kinya bwega sana kiruki kinya ya men so katwirigire ya kinya gitaru parliament in fact no wetu pakatoa I the only option na uni kumea shurundu a nice job uni naru andi kenda kuwanji kinya antubara batarana baidire nandi baina confidence na women nuntu women iba kuonekana kinyabo they are just equal to men and they can even do better than men the way men they do. So in Korea kinya antubara baya antu kinya kura kinya itaruria kinya kwa konsinde kinya oni nuntu kethira nkuromba kura chetigania east so kinya ni nkuromba antu batigania itaru bururia kinya bandingire nyakura chio na kinyotha imbitite na mbere na kubaromba kura. I'm requesting them other women to come out kana baumire in a good number kinyabo kenda baumba kuromba itibiu na kinyantu na baka ba abio umba kwira antu arume riraba kuringa siasa bakaringa siasa china ndumena kana china irumi kana baikara akaba kuthima na inya in fact ntuburaba bati kuthithia bubwega na bwa maana ni kuchindana kubwithia maendeleo. In fact kiwikio kintu ikiya na kiumba kuringithia kinyantu buba bathura for example ya umwe amba kumira au akambiria kuthithia barabara ungi akaumira ara akaomba utetheria ana barabara tikuichumba ungi akaumira ara ya for example tukuingi turari na issues ya kwina blockage ya roji mikinduri ungi akambiriria kuriria drainage. So in fact that is the best way to compete lakini tina mantu jairumi kana ya ndomena kana ya kuchambania.